Okay, we're back with the final hour of our show. At kami manin, doon lang ang po Sweet Radio Santiago City nagsamit. And kahit kumanda ta, medyo pimudaw ta basi dita ni Wangga daw. Tatay ka nag-ngisit na launa kita. Screen impababa ngamin impababa. So, okay, agyaman kami po iti agtultuloy latang panang tarabayo iti pagayam yo. June and John Mark. Karon ako na natoy na imbang daw yu Kuya John kablaawa man aming taga Oscaris Ramon Isabela nang rangruna kini bagat ko nga Cherry Ann ken atoy duha nga putot ko ni David ken Isa. Madama kami nga dumdumay kita tape kan tayo man dati baby kini neneng. Greetings came from Sir Segved Segundo. Nasulong nga sa Bigyan na yung shirato nasulong nga sa gasut iti text message nga hantapin nabasa. Okay, once again, our thanks to our sponsors, Honorable Board Member Fred V. Alili of 4th District now, 86th District iti Isabelan. Isuti makimbagi po iti Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. And for more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, our beloved Mayor of Ramon Isabela, Sir Jesus Tatuladaran. Thank you very much, sir. And the rest of the family apo ni Mayor. Family ko nagta isu na mismo tinang TED iti sponsorship dito'y radio. Hanga care of LGU no di ket personal na po nga share. Ayan. Thank you. Iti support ang mayor ket talaga mga pirming ital-tal una dito'y no dapat DJ iparparayag na iti 4 decade duo. Thank you so much Mayor for that. And of course, iti F1 with no Royal Choice condiments apo. Gawang Isabelino para sa Pilipino ko na nangarod. So, masapol yung iti mayonnaise, ketchup, and other condiments pang kitchen. Padasin nyo po ti Royal Choice. Kat ko na dita. Naka-online ni ading Sonia Castillo. Hello to Auntie Sonia, Rogelio Bonos, Elaine Candoy, Maria Peters is watching, and Ellen Flora, and Auntie Kathy Cabal Salvador. She's online now. When? Iti Hilo, Hawaii. Watching from Canada, from Bo Isguera. Atay man kantaan nila kay ko nagrakayang. Gusto ko launay po apo. Thanks from Noemi Robang. Watching from Singapore, from Lorely Tandek. Hello, Sunday. Ano naman? Po Kuya John and Balong GM. God bless you always from Auntie Sonia. Nembag mga aldaw mga idol from Renilyn Angeles. God bless us all from Lorely Tandek. Watching from Kuwait, from Neria Pascual. God bless you all from Renilyn Angeles. Jay Perfect nga Ilocano man met. Dito ay. Hello, Manong June, kinating JM. Nembag aldaw kata kayo. Greet ko man ni Darling ko. Nga ni Lori Mel Milianes. Request ko man dito sa Bon. Thanks for more power. JJ of Science City of Muñoz. Nueva Ecija. Oh, may sabay. Idol kablawa man ni Papak nga Efren nga nabartok manan nga ngam na singpat kana natoy ati kablaw along in Aglipay Quirino. Request ko man DJ Aglimes iti Arak. Kana man ni Jing dumapi dito ay watching from Israel. Kana man ni Mariel Corpus. Good PM manong June kin ading JM request man only you kaya tak unay ti version nyo isagot ko kini ading ko Jenilyn Caranto nga nag-birthday di January 11. Belated happy birthday ading ko. Wish you good health and more blessings to come. Salamat po for decade duo. Ayan, dispensary niya po na pilpiling milaing ti sunata min. Tapos syempre dagi kanay may kantaan medyo liklikan may basitin. Dagi tay hamdi pa yung unay nakakanta. Iso di kang kansyonin mi. Kaya na dito ay pabati man Manong June. Tinanay ko nga Toria ng San Sebastian. Lahat nakikinig dito sa Rizal, Adarna and sa Placo family. Ito'y ading Moni si Mang, Maxima, mga bat, idibalasang di kamutatan sa Placo siguro tan. Okay, pakitugtug yung man na Congresswoman Catherine kunana. But before that, syempre, ito'y nag-request king katatay nga kunada kaya takano nga mga gan, na version mo iti Only You, Balong. Only You. Are you ready? Only Can you make up this world seem right. Ha?
Dito di kayo mga version. Mali. Ladies and gentlemen, The Platters. Right here on Sweet Radio 97. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Ewa, ita ka po mes makakatawa kami. Only you in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. My one and only you, and only you. Apo na yun na po, siyempre. The version ni Gianmark Carabajal Pastor. Operator. Nga dati vibrator na ako. Iti ay, nag-comment yung asawa ni Sir Robert Abella. Ako na regards Manong Pare. Yes. May Basas Abareño Abella. Yes, thank you so much for watching. La Union. Ni kumpare, Mamang Police, kumpare, di 4 decade duwa po deta. So nga, ituloy yung kumapong sportaran, iti musika tayo, ngay Ilocano, sita iti mangpapa na nga po iti kultura tayo. Watching you from Egypt, from Ma'am Dina Cristobal Luy. Yes, have a good time there in Egypt. Ading Dina, talagamot nga ni Ading Dina. Akwal pala ilang dato together with her family. So enjoy your stay in Egypt. Apo, madanon ta kumama dito nga lugar. Ana, nagmayat. Nagadokas tataramon no ka? Egypt? Ay, awanin unit tataman manon, ta puro fanon. Egypt! Hello, Kabs at Junen, Balong JM from Auntie Cathy, Salvador, Tehilo, Hawaii. Ayos JM, kung naman ni Sir Jules Lolokizen. Yes, Lolokizen. Watching from Quezon City, from Kuya JJ. Hello po, pag-greet nga po ng happy birthday ang nanay ko, Vering Orza. May birthday po niya ngayon. Uy, happy birthday. Salamat po, God bless to both of you. Watching from Taiwan, from Matho Orzame. Ibalasem, Kuya Jun, kung naman. Okay, good. Manong Jun ko na ito, kanang makablawang manti pamilyak, dagiti anak ko nga da Ed Michael ken Mira Thea kasamet ten tayo na singwet nga asawak ni Emily Urbano Ranches. Baka Sanchez ito, Ranches ko na naman. Anyway, Ranches, ito yung nakablaaw. Domar Pastor Ranches, iti San Miguel, Ramon Isabela. Pero request magkuya, datay kanta nga, Uncle Barting, tapod nila una iti lyrics naman nung one. Nag-text ko na nanay, ada pa ipapugtuyo. Ano naman, ni ading ko.
Okay, dating road for another 300 pesos. Mino 200, 100. 100 latan tanal pasi 300 tatayan. Datatek bali nga regular malaksid laing no naman to guys sponsoren. So once again, our friend from Iowa, Iowa, USA, Iowa. Isora. Kung na nga ito so malito akong kat. From Iowa, USA manen. So it's done for another 300 pesos apo. I-text you lang apo with your name, address, and address na. Name, age, and address, and of course, ano dito pagtungtungan nyo dito? Problema yun datang aduan. Okay, ang arod, ito official text line tayo, 0915-071-3686. Dahil po, itidadot lang nga sonata. Nakaready kan balong? Apo. Ano problema yung adua? Nangina? Wow. Nangina nga talaga dito. Angam na imas naraman mo itila ko da. Dahil po, itidadot lang nga sonata. Dinggen yun apo for 300 peso load. Please don't ask me what am I thinking. It's about you. Please don't ask me, I never can see you. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. Please don't ask me what I'm gonna say to you. I toss and turn, can't sleep at night. It's worrying me. I go to bed, turn out the lights. It's your face I see. It only hurts the more I pretend that we could never be more than friends. Please don't ask me why I'm so in love with you. You could easily make me happy, that I know, but I try my best to never tell you so. I will sing to you my love songs and pretend, and I'll keep the secret right down to the end. Please don't ask me what I'm not talking, I just can't explain. And please don't ask me why I go walking out in the rain. I could not live the life it would take to have you near, would be a mistake. Please don't ask me why I'm so in love with you. No, please don't ask me. Want the internet? Check mo dyan nakakonek ang baka sabali mo na na. Kita mo na. Okay, kita tadi medyo nagsarting man sa internet. Apa yata? Makita nga no dito yak walo. Sige, kita mo kita. Gusto mo, globe. Talaga nga ti baka globe. Baka naitang kanta. Ati nga kalanta, di na kaya na. Trying to reconnect ko na naman.
Okay, sir, pakibati nga po si Richard Tox de Vera. Thanks. Mabali nag-request. Buwan. Thank you. Cannot play video. Nanamot lang ka din yan. Ha? Black ko, ha? Oo. Puro itim eh. Puro itim ang aming video. So let's end up the live video and try another connection. Okay, niya mo tiglobo na ya po. Anyway, dahil nga sunata po nga papupugtuan is being brought to you by our friend from Iowa, USA. Oh, ending live videos. I'm sorry for that. And we have a winner. Sayang, madi nga makikita dito yung video. Ulitin taman niya. I-close naman ito. Anyway, that's it. The song called Please Don't Ask Me. Sinong bata na po may isang pagkayam tayo. A 34-year-old lady from Abulan, Jones, Isabela. Congratulations kang kaating. Okay. Error while ending broadcast. Yes, ending broadcast. So, once again, congratulations to you. Kaya po nula unay 34, Abulan, Jones, Isabela. Please don't ask me kung na dapat apostrophe na don't. So, she made it clear nga kung suday jay... Ganito tikaw na ano talaga? Ganito ko na ano. Okay, mano tisuklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Kung ano nang inatatayan. So, congratulations ka ating Merlita L. Juan of Abulan Jones. Juan, baka kabagyan na ni Ninang Sol when ni Miss Madeline Terte iti barbarong nga principal iti Ranyag High School. Okay, sungbata man amom. Badi na kayat nga off more dito yung internet niyo. Magbagtit ato yung internet tayon. Anyway, ulitan talanginin. Iti Facebook kita. Asi ka sumumpay ba part 3 ko na. Kahit ko na napahingain pahabol, pakirit man, met ni Doma Ranches, nangag ko tinagan na, boardmate ko iti college kami. Thanks, kuya. Doma Ranches. At tinag ko tatay ticket. Okay. Good afternoon, king kakabsat. From our winner, Merlita L. Juan. Ayan. Once again, iti Juan family kata asiday kata kami dito Ramon apo at ado ti nagapo Jones Isabela nga na kaya mo Jun Sarianes nga to. Jun ko na nga to. No. Yan. Tapos makapag Facebook live ka. Ayan. Apo nalpasan. Nagado ti pimbog to actually. Ta very easy mo di kanta. Kasla ko makin ni Sheena Cruz, 26 years old from San Isidro, Santiago City. Ni Kapigas nagpugto. Lily Grace Tabladillo, 38 years old from San Andres. Naduda pa yung asimong bat. And Alice Lazaro, 51 from Echage. Ni Iron from Cordon Isabela, Erlinda Tuazon, Rosvie Reyes, Rodel Miranda, Imelda Manzano, Jessa Ramos, Aprilin Liwag, Glenn Gahes, Aisa Mabalot, Cheryl Cabigas, apo si mong bat na udi Gloria Gahes, Jovelyn Morota, Rick Viernes of Bugalian Proper, and Rogelio Orden of San Marcos, Jenny Verdad, and the rest of the group nagadupahin apo. So thank you so much. Apo dapat iti 14 itin patulod ng mensahe niyo. Pasahin naman lang inita 14 iti impatulod ng messages. Kuya, pagritman sila Kuya Carlo at Manong Efren nga nasapang, maboy nabasa tayo dito yan. Umininom iti Red Horse kan pagritman kuya ni Tifa Bleo family ken Nagom family po dyan sa Pangal Sur, Echage, Isabela. Siya ka ni anak ko nga ni Zyrene Ed. Salamat po kaya Echme. Tintin po ng Santa Ana, Echage, Isabela. So, hang kayo apong umang sumalsali ta parbaring si kayon tumot sumarunong nga mga bakit to'y pa-contest sa'yo nga tinuminggo apo name the tune. Kititi oras, alas 2:28 nga sagot kita tayo iti Bio Synergy Organic Fertilizer nag-receiver liquid fertilizer. Bumasa ka ba balong? May basa ka ni. May basa ka ito. Agiti ni nagadudta ni text message. Pakablamon kaya dagiti kabagyat dito Salvador Santiago family Sinense from Sharacati Darapiza. Tinagan na.
Ngarod, nagadot na request iti buwan tatay balong. Baka no kaya mo mga kansyonan na yun. Ayan na. Okay. Ate Jay ko na yun. Ginatangdan na yan. Kabayatin tinaka panagigop iti nalamiis nga infinity. Wow. Nga makapa-50 iti prisoner. Dahito yan. Check. Mic test. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya. Makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. San kaya? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, oh! Yeah. Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso, damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan,
Sa